I know Machela. Hey, oh, so get we can Platini turabaramukije. Ego ndabaramukije. Platini urumwe mu baririmbyi b'abarundi bariko barakora neza muri kino gihe aho tubibona biciye kuri indundi.com aho babaye umuririmbyi w'ukwezi mu gihe wumva ko babaye umuririmbyi w'ukwezi mu vyigwa byifasha mu byaranyoheye cyane ama byarampaye n'ishaka yo gukora cyiza gusubira kuko sinoshaka yuko nobu wa mbere ubu hamejo hazundi ariko ndifuza gukora ngo bimbo wa mbere nivyo benshi twifuza cyane cyane mu artiste. Indirimbo yabaye yatumye ba umuririmbyi w'ukwezi ni indirimbo Tona Banana. Mbega wakoze inguvu ize kugira ngo none indirimbo y'ukwezi? Iyo ndirimbo Tona Banana icambere nabanje kwiyumvira niyumviriye kwanza terme Tona Banana. Bon cyane yumvira rero sinovuga terme Tona Banana cy'indirimbo Tona Banana kaguma kujya umva mu ndirimbo bavuga ngo sogea twikale Tona Banana. Wumvise refrain ubibaza yuko ari ndiko ndasikina nyene mugabo wumvise amajambo y'indani nuko none ngenda yumvira kugira ngo nge Tona Banana ni ikintu kinini cyane indirimbo isutumwe byiza cyane. Hama indirimbo irasohotse wayikoreye hehe yakozwe nande? Indirimbo yakozwe na Aino Machela Innocent muri The Moses Fan Club. Iyo ndirimbo yasohotse haraheze nk'ukwezi n'inga zibiri gutyo amezi abiri gutyo isohotse. Yego Aino ntasanzwe ari mu Burundi, mbega twavuga ko iyo ndirimbo yakorewe mu mahanga? Yego iyo ndirimbo yakorewe muri Dubai aho asanzwe akorera. Nashize amajwi ngaha turayirungika agira mixage araheza ashasura kandi arahindukira. Yego indirimbo Tona Banana indirimbo yakozwe n'abantu batari bake aho bamwe bavuga bati indirimbo ikozwe neza noneho duhiro dushije twumva umenga yakorewe mu bindi bihugu no kuvuga mu gihugu ca Dubai. Wowe umunsi indirimbo isohoka wari wibaza ko iyo ndirimbo none hari ikintu do special izokuzanira? Ego kuko no muri repetition igihe nakora repetition muhira umuntu wese yaraza akumviriza bwa mbere arumviriza terme Tona Banana akambwira n'ubu nkambwira rira basi ndakumvishe couple uko zimeze yumvise akambwira ati ego rabu isohore kuko izogira ikifasha mu bana. Ego tutaraja kure tusigurire mu majambo nk'abiri cyangwa atatu Tona Banana washatse kuvuga iki mu ndirimbo yose? Tona Banana bisigura reka kwigungira akazi kose genda shoboye ugera shoboye biga nshoboye rero ndagusavye umpe nanje kibanza ndagikore. Ntumbwira ati hakona nta kibanza gihari wowe uzuraza gusa ndaguhijana 120 30 gende wirinde oya hako umpa ifi kandi nyereke ingene baroba kugira nanjye ndongereho sizosubire kandi kuza kukugora. Yego niyo washatse gushikiriza no butumwa bwo gushikiriza uno musi bwarashitse bwarahawe abanyagihugu kuri site ya Indundi ni indirimbo imaze kuronka abantu bari 15 birenga bamaze kuyiraba haba mu Burundi no mu canke muri East Africa mbese no mu makungu hose. Ubu uribaza ko ubwo butumwa watanze hari ico buzomara? Ego kuko baramaze bavuga ati tugiye tuvana n'ubufu. Niyo iyo ndirimbo isigura gutyo tubiri tuvana n'ubufu gufashanya gukundana kugira ubumwe. Indirimbo yawe Tona Banana isa nuko ari indirimbo iri mu rurimi rw'Iswahili harimo n'ikirundi n'izindi ndirimbo zirakunze kuririmbwa mu rurimi rw'Iswahili. Kuri iki ukunze kuririmba indirimbo za mu rurimi rw'Iswahili? Bon ndakunda Igiswahili kuko ndibaza Igiswahili kirakundwa kandi kizwi na benshi icyo ni cyambere ariko ntibisigura yuko ndirimba Igiswahili 100%. Oya indirimbo z'ikirundi kandi indirimbo z'ikirundi bifise ni nyinshi nziza cyane. Security gizo iri mu kirundi gukunda iri mu kirundi. Hari indirimbo ngira tubane iri mu kirundi niya dépense iri mu kirundi. Ahubwo indirimbo z'igiswahili nizo bifise nkeyi cyane nuko gusa usanga rero izo ndirimbo zanjye z'igiswahili nizo zica zikartona ukaca mwibaza yuko ndirimbo igiswahili gusa. Uribaza ko izo ndirimbo mu Giswahili zituma noneho zikartona canke zikamenyekana gusumba? Uribaza ko ari kubera ko izi ndirimbo ziba zirimbwe mu Kirundi canke ni chance canke ni chance ibibonetse kuri iyo ndirimbo gusa?
oya si chance ku ndirimbo biravana n'inkoko irata amagi muga ntabwo havamo imiswi mu magi yose hariyo amagi abora n'ayandi akazana imiswi ibyo bisigura yuko umuririmbyi umu-artiste araririmba agatera n'amabuye indirimbo agenda yita amabuye na niyo mpamvu kenshi nkunda kuvuga kirijiwe ndi kibuye kinini gitera utubuye duto duto ndadutereye rero bica bivana niyo umuntu asama ayisamye akacayiterera ubundi turabe ugasanga rero iyo ndirimbo igize amahirwe nka umudidizo narayikoze kuri RTNB barayikunze abajournaliste barayikunze abantu bose barayikunze uje kuvuga ibi bijanye n'amaclip sekuru umudidizo indirimbo yatumye unamenyekana gusumba ni abantu bari bacumva King Platta ninde Platini umaze kunyuma amaclip yawe mbega bigenda gute uyasohora hehe ninde yagufasha hanini amaclip yanje fise umugenzi yitwa Patrice Bigajet niwe kenshi akunda kumfasha akangira amaclip kuko nsanzwe nkorera mu biro by'abanyamwema bafite mu Burundi mfise amamashini hajya kwiye turakota kamera tugakoresha mashini zo zanje zitaziwanje kuko niwe nkorera akaza akamfilma akagira montage ugarutse gatoyi tuvuye mu bijanye n'amasanamu canke amaclip tugaruka ku bijanye n'umuririmbyi w'ukwezi mbega Platini uwe uramaze kubona abaririmbyi b'ukwezi kuri Indundi Magazin kandi nawe we uno musobaye umuririmbyi w'ukwezi mbega uribaza ko ico gikorwa hari ku umuririmbyi w'ukwezi hari ico bifasha umuririmbyi ego hari ico bifasha umuririmbyi nka jewe ntabesha novuga ati mu baririmbyi b'i Burundi bakora neza bakora uko bashoboye kose kugira abamenyekane noba ndumuririmbyi ugira kabiri cyangwa wa mbere adakunda kuja kuri scene bitewe n'ukuntu adatumirwa icyo ni kimwe ariko kwitwa umuririmbyi w'ukwezi peut-être ugiye organize amashow ugiye yita responsable wa concert kuba ndumuririmbyi w'ukwezi muri uno mwanya ashobora kuronka ukuntu ashobora kuntumira nkajya hirya no hino ibintu nk'ibyo ariko kuba umuririmbyi w'ukwezi byanjyoye sana kuko ikintu bifanza nungutse cya mbere nuko nari maze igihe kirekire atariho ndi bamenye Platta muri bwira niyo mwaka uheze mu mwaka tugeze mu kwezi k'umunani tugiye mu kucyenda yumvira guhera mu kwa mbere gushika muri uku kwezi nta ndirimbo ya Platta yari hejuru ariko kumva rero mbaye umuririmbyi w'ukwezi biciye mu ndirimbo tuna banana birangira sana kandi navuze ko bimuhaye ingufu yo gukora kandi sinifuza gutakaza ikibanza ndimwo ndifuza yuko ndosohora iyindi kaguma ari indirimbo y'ukwezi naho bishika bamwe hamwe hakaza uwundi ariko kenshi ntabwo tuba tubyifuza ni igikiwote n'akahe kajambo ubwira abaririmbyi ku bijanye n'ivyo byo muri rimwe ukwezi mbega nabo nyine bakwiye ingufu kugira ngo nabo nyine bashobore kuba abaririmbyi b'ukwezi ego nubabwira ati muri secondaire tunavuga ati navuze ati travailler c'est dur mais il ne faut pas lâcher ego narakoze cyane narakoze uko nshoboye kose hama ndishimiye kubona umuririmbyi w'ukwezi kora hama umwanya niwagera uzobona inyuma tugaruke duse n'abayaga ku bijanye n'akamaro Indundi ishobora kubikumariye wowe nka Platini Indundi kumariye jewe nka Platini kugira mbe Platta King sinagiye mwibarabara ngire myiyerekano nandika Platta nitwa Platta ngenda gukenerekana hirya no hino ujyana ariko kugira mbe Platta nakazi nkora Indundi kamfasha kugira amenyekane n'akazi nkora kamenyekane kubw'Indundi ndi umu-artiste akunzwe ndi umu-artiste ajya mu bandi ba-artiste kubw'Indundi nakaye kamo canke iyo muyaga n'urundi rwaruka n'abandi baririmbyi mugendana mukora bimwe mbega abandi bayaga gute bavuga gute Indundi bon kenshi sinovuga yuko kenshi nkunda kuyaga n'abandi baririmbyi kuko mba ndi busy ku kazi ariko rimwe na rimwe iyo duhuye turavugana
sinumva bavuga nabi Indundi sinumva bavuga nabi Indundi kimwe gusa ico no basaba gusa abaririmbyi bagezanye nuko twogira urukundo tukagira byiza hama tumaze gukora byiza Indundi hajya tukabashikiriza ibyacu ko baritanze bavuga ati reka duteze imbere umuziki w'u Burundi kazi kacagenda neza kuko Indundi bw'abaririmbyi twese tugatera imbere ikintu cya mbere ni urukundo Platta abakunzi bawe umuziki arashaka kubiza ati mbega no Platta muri kino gihe ariko adutegurira iki mbega hari bishasha yo bafise Platta wewe kire covutse ko ofisi iki gishasha muri no minsi gishasha muri no minsi nuko haheze imwe iraheze ndi kumperekeza muri rinji twa MS hirya no hino mu ntara zitandukanye kandi igikuru nuko tugira live ntabwo azoba ari CD umva rero hajya bazoza kuraba vrai Platta apana faux Platta in playback vrai Platta in live Platta uvuze ngo Platta azoba ari vrai Platta kuri live turamenyere ko abaririmbyi b'abarundi biwacu usanga ijwi twumva mu ndirimbo atari ryo jwi umuntu aba afise by'ukuri cyangwa ugasanga ntagira ku manote n'ibindi mbega Platta witeguye gutubwira ngo none abakunzi bawe ntibazi bamaramara bo mu rumonge canke bahandi iryo kosa uvuze naribonye ryari muri top 10 ryagize umuririmbyi akundwa cyane ariko hajya yabaciye intege abafanzi ntabwo nifuza kuzogira jeze mu buzima bwanjye nta jeze nzi mu buzima bwanjye jeze ndayikora peut-être ndabishatse nyine shaka kugira jeze ndageze mugabo ndi kuri scène icyambere mfise oreille musicale hariho bateri hariho pianiste hariho guitariste tant kuri note ni bien nta jeze ndayigira ndabishaka ni igiki ukora kugira ngo none icyo gikorwa wowe iyo urakora iyo uraririmba ibyo iyo uraririmba wowe ntihagire ikibazo bitera kujanye n'ibyo z'amajeze n'ubwoba no kutagira ubwoba kuko hari abantu aho umuntu ashobora kuvuga ati je ndashoboye mugo bisize kuri scène akatanga kujugumira usanga nta kigenda aragiye atakaye complètement ariko Platta n'inshuro maze kujya kuri scène ntabwo kuri live Platta warazungurutse mu Burundi umaze kuja hatari hake niri itandukaniro riri hagati y'abaririmbyi ba hano Bujumbura n'abaririmbyi bo hagati mu gihugu itandukaniro nuko abaririmbyi bari hagati mu gihugu mu ntara hagati mu gihugu kimwe novuga yuko hari itandukaniro ryo kuririmba no hari itandukaniro ryo kuririmba kandi rinini cyane hari itandukaniro rinini cyane ryo kuririmba kandi ugasanga uwaruguru ayumviriza twebwe bino mu gisagara amaze kutwumviriza ukacashaka gukora nka twebwe mu gihe twebwe natwe ngaha mu gisagara twumviriza hanze kugira tumenye ibiri ku mwanya cyo tujyana nabyo none twavuga ko no munsi umuririmbyi w'umurundi yokora iki kugira ngo none indirimbo ziwe zishobora kumenyekana cyangwa zikundwa gusumba ahandi hose hari ikintu bon gushakisha kugira recherche kugira recherche hirya no hino kumviriza abandi cyane kuko kuri iyi si igizwe n'umuziki rero burya ubimenye umva tugize recherche tukumva nti muri Amerika hagezwe n'amakategori hariho abaraperi hariho abarembisi hariho abaregemani sibyo okay nka Platta ndavuga ati nshaka gukora zuke okay zuke zigezweho n'izihe nkumviriza nkarondera okay reggae zigezweho zimeze gute nshaka kugira raga imeze gute numva no kugira recherche kurondera kumviriza n'abandi cyane ibyo bituma utera imbere bituma uguma uri ku mwanya hari umwe mu barundi ba kera yize umuziki avuga ko kugira copy cyane gusubira mu by'abandi baririmbyi b'abanyamahanga ko ntibyari ko barimo ngo si byiza ahubwo gusubiramo tukaraba ko umuziki wacu n'akaranga kacu tugateza imbere muri baza ko ibyo kugira copier coller si byiza hakongira copier coller no fuma basi nigana ijwi ry'umuntu ry'umuririmbyi ariko sinigana ritme nigana ijwi ry'ukuntu aririmba mu gace ndirimba gwanje
ndamwige technique akoresha nimba afite amakaskade ndayige ndamwigireho nyine ngiye amakaskade agira mugabo ritme nyine agira n'amajambo n'ibiki ntibisi nk'iyiwe genda afite umuririmbyi nkunda kuri uno mwanya nkunda umuririmbyi yitwa Lokwa kandi ariko wumvira indirimbo zanjye zose nta nimwe uzosanga isa n'iyiwe ngo nagize kopie umugabo ni wo guha inspiration niwa ma inspiration ko ndamwumviriza nkumviriza ingene asohora ijwi nkumviriza ingene aririmba nkumviriza ingene agira utugeragere mu muziki nyine agira ibintu nkaca mvuga ati reka naje nandike indirimbo nkayandika ritme reka rero nshiremo bijya kujya ashiramo nkaca mba nakoresha ubuhinga bwiwe ariko mu by'iwanje apana gukoresha ubuhinga bwiwe guca ufata indirimbo yiwe aririmbe mu gifaransa canke mwinga cyenda yishira mu kirundi nagiye ngo ndiko nigana roko akanza kwenda mukunda oya ndamukunda ariko sindamwigana ndamugire kopie ko y'indirimbo ziwe oya ndamukunda kugira nige technique ziwe. Platini wowe uri umuririmbyi umaze imyaka 3 yose uri muri Music ihiganwa ry'umuziki aho ikinyobwa Primus kigira promotion y'icyo uruha shirahamwe Brarudi rigira promotion y'icyo kinyobwa Primus baciye mu bihiganwa Music mwebwe mumaze imyaka 3 muri Music mbega ni gike cyatumye mwumva ko mwumara imyaka 3 yose muri ko murajayo canke ni giki cyabuze kugira ngo none mushobore kubandanya hariho aba place mutigera murenga niko iki mutayarenga mukeke mutavasi imbere mbega no kudakora cyane ba Music ubwa mbere nagiye nzi yuko ngiye guhiganwa kugira ndonke ikibanza kiye cyambere ko twe ugiye guhiganwa wese abagiye azi yuko agiye kuruhanda mugari gashika akavamo ubwa kabiri angiyemwo cyasanga yuko bana hariya ugiye muri Music kuri indirimbo zawe nivyo mugana sanze niyo erere kandi yabaye no mwaka kenshi nasanze bafavoriza kwimita gusubira mu ndirimbo z'abandi nizo bafavoriza hama année passée umwaka w'ejo ngarukira muri quart de finale nk'umwaka nka Music ya mbere mbajije igituma barambwira ati wewe urondera umuririmbyi uzo kwigana kugira uzoshike kure muri Music ndavuga ati ojya umwaka uza kandi nzosubiramo kandi ngire gwanjye sishaka kwigana umuntu ndashaka nkoreshe ingufu zanje kugira ndabe yuko indirimbo zanjye zoshikana kure uno mwaka ndasubiramo ingirizi wanje kandi ngarukira muri quart de finale asubira kandi mwege jambo nyene wewe makuzorondere umuririmbyi wigana kugira uzoshike kandi uzobiraho uzoshika kure ivyo wabibwiwe nande nabibwiwe n'abantu bama bambona muri Music twama tujana ego ndaje none gwanje kukibaza ikasa ngo gwawe ntazo bamenyereye kumva ugwawe biragoye kupasa kuri gwawe muga uririmbye Arkeli uririmbye Justin Bieber uririmbye bande uzopasa babimaje kwiraje ndavuga ati bon bazo batubwire basi niba Music ari abantu bagira karaoke cyangwa ari abantu yimita kuko nakari bavuze ati ni guteza imbere umuziki w'u Burundi nanzi ko ari guteza imbere umuziki w'u Burundi ari umuririmbyi aririmba gwiwe ngo yaye wowe genda uyimite ubandire uririmbyi wo kwigana kujaze na jury hari ico babigeze kubwira kujanye n'ico kibazo non jiri siti tuvugana non oya peut-être nakabanga bababwiye baze kumbwira sinzi yego ntabyo nzi ayandi ma competition ayandi mahiganwa turabona nk'isanganiro award turabona top 10 music award mbega wowe bimeze gute hari aho horo urapasa hamwe canke handi sinzi ikintangaza ni kimwe je ku mwaka mbafise indirimbo kartona ku mwaka ariko sindigira nimba selectionné muri competition atari ya Music turenda kwiyandikisha je ndatangara sana kumva kubona abaririmbyi bakartona sibo twama tubona kuri scène ya competition nk'ibya Isanganiro award nk'ibya top 10
Isanganiro Award nizo ni vote baratora muganga top 10 tube hariyo udushimwe hariyo amatrofe batanga atabereye kuri uwo artiste bahaye trofe. Kubwa uno mwaka warabonye amatrofe twarakubonye ne waruri warabonye amatrofe ukuntu byagenze bega wowe baza ko bijya byagenze gute ninde mu artiste ubona ko yahawe trofe atarayebereye? Bon novuga ati ko bazitanze babonye yuko zibabereye, ariko dusubiye inyuma nkuko twesubira kuri urya munsi hariho bamwe amatrofe batari kuyaronka. Nk'umuririnvyi yagiye kuri scene bataramuha trofe aririmba dièse igihe yacikuye yategezwa kukiba annulé kuko basavye yuko yidefenda igihe ari defense y'igihugu twemeza tubona trofe kumuha nyoke itwemeza ati ahinde neza kandi arabikwiye. Mugabo le fait yagize yo kuja kuri scene akagira dièse c'était impossible ko bamuha trofe yaciye yonona byose. Ico ni cyambere. Icya kabiri naho hariho bamwe bahawe amatrofe mu ugasanga nkayo na sigwabo ukwiriye trofe n'undi mugabo ugasanga nyene ikimenyane tuvuga. Hari kibazo kihe muri aya competition wewe uhanuye iki usabiye? Bon juste ni kuba net umuntu cyakwiriye juste ça, apana kuvuga ati uyu n'umugenzi tubazimanye kugeza kumu gute murazidanya, ariko plus umufavoriza ku maherera agira plus umuha trofe ku bintu bitamukwiye niko azokoma agira negligence avuga ati n'umwakuza n'igihe. Ariko uhaye umuntu abantu bose akavuga ati eba tuhaye trofe naka kazomba people yose abafandi bose bari ngaho akavuga ati ego arayikwiye. Urumva ni nguvu duhaye ujya mu artiste kandi bica bikaya beef ku bandi ba artiste bari ruhande kugira bace bakora cyane kugira umwakuza nabo bamute hasi basi undi ayitware. Muga ni si byiza kujya muri competition uri ku muryango kaca wibwira wa mbere, si byiza. Nka trofe yahawe Liza ijya bose barabyemeye niyo trofe zahawe Farias nizo, mugabo ngarukiye ngaho izindi urumva ko ntazemeye. Trofe yahawe Redemption Voice, trofe yahawe Spokes, trofe yahawe DJ Prince, ibyo byose n'ama trofe wovuga ati haracari agahatsi. Kubwo ubona hoko wiki hamandi kuba net nk'ikimenyesha makuru cyane nk'abantu ariko ratunganya iyo ico gikorwa niki kintu usaba cyaba igihugu y'abafana niki? Juste umukwanira amitié muri business. Nimba ufise business kwa ufise na but raba rero avec but yawe wishire ahantu nyine uyishira ahantu abantu bose bavuga ati ego afise but yo guteza imbere no gufasha umuziki w'u Burundi kandi ari honnête ugiye ivyo yagize n'ivyo. Mugabo uvuga ati hazotangwa envelope ya 1 million kaca wumva unebwe wo kuyitanga kaza wumva nyene umutima uranse kucondera umuntu uza guha 500 million ngo abuwambe abo uri kuri iki muziki nkaje ubingiriye sinoronka kuraje yo gukora nzomenya gusa nje nzobuwambe bareke bagire ibyo bakora. Mugabo uvuze ati turi juste ni gutya uwa mbere ni gutya ateza kuronka gutya tukagenda rero tugakora hari ama competition mugenda bagira vuga uwa mbere ugasanga abakandida bose bakora jugumira ntibazi ninda za kubuwa mbere. Mugabo kuri top 10 tube nabona bagira batangiye trofe ugasanga ujya bagira bahe trofe yamaze guhaguruka bataranamuhamagara twabibona bari hajya nabo bayibona gutumenye ko bagira baguhamagara kandi batarahamagara. Okay, ujya mu mwanya wo kujugumira kumenya ninde bagira bahamagara mugabo ntibahamagara ndahagurutse kasanga baraguhamagara donc ni ibintu byari préparé. Platinum reka tubashimire kuri kano kanya ariko tubahe umwanya wo kugira akajambo kayino mubwiye abakunzi bayo.
abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi bakunda indirimbo za Platta kimwe no basaba tugira urukundo dukundane dutezanye imbere atarukundo kwiyumvira gutezanya imbere ntakizogenda nico mbabwiye hama please dutegura ibiteramo please tubasaba yuko mwoza ku byinshi ajya amahera turisha ku muryango sayo kurya n'amahera yo kudufasha dusohora izindi ndirimbo kugira mugire icyo mwumva yego Platta reka tubashimire kandi twicare ko n'ikindi gihe muzoshobora kuduhaganira amatu umoja ni nguvu jamani, tushikamane pamoja, tunaweza jamani, tuwe na upendo kwa kile unajua, unamfunza mwenzako, siyo kila siku aje unampa 50 kesho akija tena unampa sambale. Oh, so